Aprangsi pini rangki tum doan apan nang chorolo nang tum pan nang chupa ten pen kiwa ko nilutum pini sik di dalam kar biang lo arat pan ki thanje pansi nilutum abang so press meet ke nang tum pan nang hang pon lo pini jasme pet nilutum rangki a thinu nilutum ki than pon kang tung rap hang pachini kang tung alam theke la lo non ki wangji December ciklo labang so ciklo lo tarik trade proxy 17/12/2012 arni BJP RSS bongosana atum celang petpen kar biang long arat akiman jai kathara ki hai ki Japon APSLC song akiman lake kar biang long arat akiman kapicun che de jiapan ke wangji tarik trade proxy labang so ciklo gobos filo latung APSLC amen enpen akimia song kapar jab jiapan latum arni hotpon pamelo posini tum tirtalo halo so rat amai piolong si latum amen paklangko ha niltum kajulonga tengke APSLC posi latum ta irji posini latum khoborong du tirtalong du kopia fancy latung mate BJP tung lapuson ki claim no lahalo ratun kachini vek nani bangke kopia fancy latung non tarik trade proxy autonomous state hemprek amendment raphan ki phal hal so lambang itung chini vek na po kopia intention lo APSLC amendment puthal latung ki irtuji Latunyong siya hokpet ko pene asong amhang pathegi putia kapre ka men ta tum irmi sidame APSLC po amen thot latum amen ka pang tagji pu bangke laki manghumi me binong lagi lasi kopia phamsi BJP etum lapuson ki claim lo alaman ke non kar biang long inglo araratum mate tribal atum APSLC party along 70% arat ke bang etna lapen non ki wangji MLA aprang ke 20 to 23% arat puthok APSLC long ke bang eji angring la do pemil lapen labang so alam abang especially bongosna RSS tum chini pa mesi karbia BJP tum pham lam hoisi labang so asom ke parjabia phan latum ham instigate na athema bongosna RSS tum chini pame APSLC asom akimang laki inglo akhe phan ke parjob ji lapen jai ke thar ki japon APSLC party se ki hailo polong te jai ke thara ki hai ke kar bianglo arat arj ding klub akimang 6 sidul arona ten pen ken kam jersey autonomous te pelong veji laben council long arona ten pen kiche tum han voter list na men ingthan eji pula bang so lam chini pa messi bongosna tum ka phere do the sang re thelo no la su bena joksi la tum mang ki kar bi to BJP to phan la tum lensi la tum an yusi APSLC asong ajakong ki thajia phansi la tum na poson ki claim tribal tum ajakong na ki thak dunjia phansi labang so song akimi tum taklang lasi karbiang lo arat atum kemang hudunde derjia phansi ni tum pini press meet ban ke nang tu han chu phala athema ala ni tum halabang so aki do lo autonomous state amendment ki to ajumesen halabang so ki jumesen mer jok penang atu manghudun pen halabang so amiting along amay along ki dundeji angring da do ko tahai lasi lason autonomous state amendment rat thang ke pamang hu asono APSLC araratun doan inglo arat doan kaching be dunde de je phansi ki dunde de je phansi nilutum press meet pen media hoi pen rat pan pachini pon mathaka kang mali
Bini Karbiang Long ke BJP apa dah? Episode si asong sino kena intang munak lo buka angtek kino nak langkah lo. Lasi labangso asong kimi kepat jawab lo. Inglo aratum cerok tok pendosi. Kamunti karsik pendosi. Laso arni kecetong nun dede dia pangsi. Nilutung episode si Yudving Hoi kestami. Karbiang Long ratu anpan cunderi pon. Latung putulo. Kalau soal kido lo, labangso song kepat jap ke, labangso sai ki claim ke, Karbiang lo a future apan pusi gitu. Karbiang lo a future apan pusi lah tu, jumisen dan lam tol lo. Sita laki itu cina nampo, laki Karbiang lo Arab a future, Inglo Arab a future, kang tan Egypt apan, ke beng Egypt apan, ke pakai dead apan si. Bongos na RSS tu, labang so saya bangkil tu, apan papeklem tu ilo. Lasin nangli ahok pet inglo ke, nangli Karbi binong, nangli Dimasa binong, nangli Rengma binong, ba nangli inglo ke binong, nangli ke barin binong tulong te, nangli mitang apan, nangli mitang along ri apan, cuma tapen, labang so asong kimi keparjap asaya lo, ajay make along. Kacitong dun de deje pas ni tu nak tum halam chunari lo. Sita me nang tum jong si kumane bang tangka pe therong mithang phat chimala the longri phat chimala the pen idun polo de ma thano nang tu mithang ta la bongo sena tu RSS tu asak kor lo pul chimala thano pini Karbiang Long arak Atheng no keceparjan, songjap pu keceparjan BJP itu, Bongo Sena itu. Tangka asakor sikiman itu. Tangka asakor man pemil. Tangka saya tuan vidyat lo. Laga hal bangsa tangka kerja Bongo Sena RSS atau mesti dipilih. Lalu tinggi slave nungki ceplang tu. Lasi hal bangsa asakor long. Itum tak sakor keciplang dun dia dia pansi. Itum inglo akek dun doan resepen. Labang so mai long dun dia nanti. Ladun kecipar jangke langmi pigi don mali tu. Ladun kecipar jang athakin naipik. Autonomous state. Jo. Athake autonomous state. Inglo akek. Sita arloke autonomous state apan tangka pen na tum chola etna kidamtang apurkimu asa phunang chatu ASDC atum tame ningkang trip hokar biang long chari lo kopia maintenance atum ningkang trip chari lo ASDC autonomous state demand committee autonomous state palongpu pa maintenance si rat thanlam than lo rat tum ahok din si la ton pe hai lo ningkang trip phok Tuhan pecari long, peningkan kripo angbong autonomous state kunap lo autonomous state tangka atilu pen na tu cijodet, tapi ni tu teklong dah lo. Langsung nak taksi Kongres apa macam ni, cuman nang kusi, langsung autonomous state article 244A, tu amend NC, langsung hantar ningkan kripo rat cari ajakong pilu, setiap kunap lo pin, ningkan kripo pleng era pin. Attack ju alam autonomous state alam ek autonomous state anu tin kar bita ning hang gente hal so aning ke hang long si latung mang ke advantage ng trianda bini BJP le thoda kecipahai kala so autonomous state amendment non kan krehini ning kan krehona plan talo autonomous state kunap no autonomous state kunap no rat acari acakong alang tuhan pialo non claim voilo Last ini tum cini autonomous state amen ki en ke la tum ke tangkap ke cholar dia phan ke damtang ASDC Congress tune tangkap in cholar dia rasana tha non BJP tune cholar edle last ini tum mai meeting lo tum theglong lo gente BJP a mai meeting lo batai si basi no autonomous state no rest ke hanga tum do ma ave
autonomous state la tum angho ben ahut ben la puinu ben che to lo nje imele angho ben autonomous state aning arlo pen man ke autonomous state ki helu piklo already latung tangka pen la ken chupala ne lasi non ta labang so asong akimi ke paklang ke akapre kali BJP RSS bongo sena tum a policy jai ka thar ki japan epitha sa sohan ki thak japan inglo japan ki thak japan non MLA ke neta epitha sa party pen ki halang pangcheng big bupur tum chini pamelo hailo polo ante council da tum se chari de po lalo polo te hemprek kangthim ki hemprek itum autonomous state ke long week po as per article 244 e bange pa long week po pura sabang so lam chini pamel laben especially kiche tuman botani so meaning thang week pura tum chini pamel la so akam labang so asai kapat tukuk deje pansi non labang so asai la tum tem tangte nang ya hokpen autonomous state pan joreng tungang ma kiche tuman botani so amen kang thang ban ang chikro khre lo ma jong si ka chikro tum an autonomous state nang veji laben kiche tum han botani so amen thang vek nang ji hala so alam ki kro tum an ke labang so mailo non 17 ani tum de nang ji osi nilut nang tum phan pherang ke athin ko nang chun ri pa ili tum kupia phan sila tum la pang la so asai la tum ki kem la dam sina je ai ka thara ki hai phan kuma tum lo ke tek je dolan alang ni phan efigi ka burning di no la thomson rong pi akse tum efigi the burning lo alangli rara phan akim me alam ki than pena po six sido ron thinking kam chio nei po pena po si alang phan efigi the burning MP election nomination file ki file po hu latum chini si lason nomination of file mang ke pa fail det je phan ta latum tharna kang ya ba chu to lason taxi ASDC youth for dum bendang lo ASDC tu ji ai ka tharhon batai ke tek don het efik the burning kadi lasona taxi congress tum da attack lo BJP tum ke attack mang regular lo ke to ji ai ka tharhon ke how I have a sopen dang lo family personal alam ke politics ke bani ya lam ta kali politics la pen ke family lam phat ke phel to ba chini intentionally se lai kan je je akapre ai su ke to ji ai ka tharhon ke puyo pa dia ke thara ke hang puye pa alang lipan ha rongbong ha riculong anta alang lipan lam phoi pidam si aduk ka be ke ching sa asai pa klen alang li tipa bi hek pen je ka thara ke ha tipa bi hek pen riculong dam lo harak ching ki thanam lo aduk ka be thang alang li thang ada bi pusia ang te kan klan la pusol abatai je ai ka thara ke te je ai ka thara ke te episode ke te kopia porlo akapre thang ka kali itu makiman kata kuk je pansa sang kemo sita rat kar biang lo ara chini si pini jai ka thara ki hailo do thip itu se song do thip lalu lasi ilitum akimang abang itu phan naga pa chunchu de je pansi labang so song ki seng bi no labang tum chere pa menang ko ilitum chini di no aisu kar biang lo non kangchir pit ang bong sedon kar dia tum ingwa khetin an kichungwe pinipina aphan kichungwe kichuya antawe logo bachal ni ban osumar hang school fees pimowe mithang hemalong kidoja hemanda kichikimi chakong awe la pososi kar biang long non akisum do pik kar biang long BJP sarkar nang cari lobben niliani bang ning jewaro kar biang long BJP sarkar nang cari lobben kar biang long ke kiduk akhim sing thur kullo pini tum theklo aduk jang plungan pin sita pini akaprek asong japu ku chapar jana tumta hala BJP tum ki klan ki chok che pot ison na chong he baklang tai he chi song dai he maro la so pu thak kap jabe ha ke jai ka tha AP to se party anjo lalo aho ka party pu klan lalo nasi ilutum kar bingo arado ana chini te menanji nasi la sona sarkar aphan itu makhe bag video de sarkar pan kar biang no din chak che derang lahal kelas ler phan gai lo lagi itu mi tha long ri mi tha khe che pa jog ya pha lalu si pene katu ye samdo bole me ngi rami ta ko ati me
Iya. Oh lalu, ahok lama lagi. 17 ni jong sila parti sengi pada kapre ka main si kising baka pak lain pada lah pakai ahok lah kapre kalam lagi. Sa APSLC pamen in Lord besi lah ame amhang pat hegi puga lagi therak tumi milo lagi. Kacukem bek abang puta poisa long si kanun posi alangli abang ame tham cuma thapar sik pamen sila lagi. Troy nahi lagi. Madule claimi potami. Amai phu majule manjista Madule akong tundang manji sida, madule advisor manji pusida. Laban kajulo ting pote nilingi ponte pota ningi intung tega salam. Kajulo ting pote non labang so a program ki biji phan CM program rong ha ki haisi. Tangka 15 lakhs. Kumane han pilo pusida. La kwano hok lane standi tung kajulo alam kala. Amasi ino labang phu phan lakh thau pidung lo. Mahal solak thom abang ta alang ciji thap joy amanu ka preka bang namlo phun dundire pen bat beke tangka ko mane endap lu maso tangka ka chichi no arong sok tu mar lo lasi tangka phan kandu na ni kuiba tangka sak khor ka chimandu na ko ke lo pen non kar be lo tangka sak khor BJP bongosna RSS sak khor ke plan tu si omuna especially ke laga pilo pilo laso akam ke paklem ke lake kar gitu BJP a brain kali lagi dek itum cibina ni hala bongo sena tum a brain lagi kiche tum RSS tum a brain lagi asal sa brain no itum kan ni ingo heaven lo BJP atum si ka paklem iktoy ko kopia base pen senale tum na alang itu phana koy kar pamikla alang bangke alang litum phan labangso akoy kipi bugalam gelu akoy kipi pulang gelu lagi Pini non dak kisengi kajabi tuman BJP long chalandun pura tum ansi itum arje theloin latum BJP bat lam thesi bakta ninja hetu komane apan le ai asal to kehno kam claim det sami latum kehno dak asai lo technology posami kunana akarapson technology posami latum ninja he Kedam tangan di ningi jela nang kiwang tuyan itu ningi ahi. Alam nanggalan. Lapen non dak pendel bhari kimi. Kuna tangka lu lato. Pini tangka gitu ko malong do kar bengong le. Bahini bang ko malong do. CM long tangka dolo. Amorsin tisra ke halong tangka dolo. La bala tum EM CM da pura long tangka dolo. Lapen na dhere rap long tangka be. Lapen do tulo. Apa sri mongol tu? Komol jena tu, dak sri apne glass corner tu, kumane maroi kumane Chauhan kumane Bongali musin na tangka do jor. Oh, latum lera mungkin malu rap tu. La ana pendel kithe. Latum non kichi klai alida tu among tum bari mala. APSLC asong aja kong kapa popji pansela so asong ke mahanga pa thekji pusin ale tum. Oh, kiput 100% APSLC asong bolodang te tribal ajakong ki thak jepan inglo aso ajakong ki thak jepan ko people di ko people ko thak pala tu arlo intention ke holalo ni amu heda pulo di itung ke labang episode sa song dong si ki hailo pulo te at include na ki mang article 244 otor master ke long weg po la long po la ta tribal state tu long po la pen ki che tu han portali sa meaning than weg halabang so lam bongo salam chini pamelo ki che tu Nastila bang so akam ka patikuk je phansi hara tumsi non BJP kar dia BJP tu wan lam than lo instigate lo nang tumang ho amjet poko la tum hadete hara so ang hoi bang pati pheri lo theri lo la posi nang tum la tum phan ki thak je phan tum chini da tum di non kam hedan li polo 70% inglo arat ke non episode jaga haro sido la penke 23% abak inglo akhen tan non ki wang po la lo pole ko mo to na hai lang ke highway po la solang la tum chini pamel la stila bang so jakong bang so string bang ka divide je phansi non la bang so akam ke ke APSLC amen mat campaign si asong mahang pathek lotan tenang litum APSLC asong pen ko pini initiative ke ni pan ka chesek doma la ko pini asai ki deng je pan jong si seng dep lote APSLC amen la sin ni tum chesek ding la no ra pham ni tum chibhong da ningang he cheng chek ta ningang he ni tum rar phang
awareness kipigang tunggal halo lason amahang ke pathek a party along itung dunde der nangji celang dunde der nangji labang so awareness bangkin itum atop annu tamin itum than na puje than pola lasi itu laki kroido raga tu luli pen ratum lahai hu alam chini pen dunde der ji lasi non dolang it kanilam dolang ni pon desi berbandi non kar birong asar atuman hang pon dolang sekar birong asar dolang kini kan tunggal halo nang tum mathaw ne tha nang tum rong sekejari rup sekejari lasi labang so asong tum election tu phek kusi puno ne election tu phek gali gitu election tu phek gila tu ha election tu political party gadi se rong asar tu mithang arong kechalana pa media akam si klen nangi la chepale taradu nangi la pelson asin do arjulonga o arjulonga ne rakhi allu tu hangdo bureaucrat na hangdo di bureaucrat so kuson ke hangdo atum government amuli kuson da ke hangdo di lasi itum chini lo dakpe lake akapre kali BJP tum ki tham ki pere alam men bosa tum bang la do alam tapi ricu bang kena ricu karbi ricu ke ledak la bang so along kram sena ki sunlo poda lake karbi rong arap apan se amman ki jora teng atema karbi ricu long la puson asai long kehin asai long keciklan ki mimi ke ricu alang ricu ang deng si alang klaim dan nanti lah oh dolang continue bodi life ke di laben businessmen bang hanglo all businessmen busi all community bote ola Johana community bodi komane depnata community bodi komane rai pada community ha komane hangla lalo laben businessmen le businessmen tumne ke komalo businessmen kan agarwal tumno gedi muna Johan tumno gedi laben lada teklong prong ke komojian tu slim mohalo tu glass corner tu lai tumno kende lai tu si bang nona klem mo ha so amene ko sala kala non le so le tini ba bedalo kala le pene medical department ole kutti konse ke claim la kala arling ti gen ja gen store gen store hala tu non hala tum sikar ding la thon ke kiwi ke lasi all business nan la tum chikla on thai mene sita la tum indirectly ba tum ja compete lai klang ka lasi la puson amaya long kar diri cho tum de nanji ilung ga chunri ala mangke ke mesen ke pa dan drong asar tu dun de la kuma tum lo ke phai ke la penge ko adang puthani ma la so ki pha bangke ni tum hala so invitation le tawang ke amen klang ga de sitamen itum kahon the bang de kalang ne ke 7 ni klang po ala president signature bangke jem thansi itum kaunte bang jam thang sei la pala signature bang short chela mare ri sa jam thang sei ni la signature ting polo de athe same signature isi alang tumhala team tiger podi hala so long alang do gedi kopina du bo hada pon resignation letter hada alang chipi do hala so resignation letter lo ala signature ke same signature hala lo jam thang sei ke jam thang sei lo de tum chini lok mandi alang ki BJP amuli binong thang da lo gale ke dam tani MP ko an BJP campaign di lo jaga thang ko ani to sit lo lang ni la bang lang li ke non na phi ke kopina business ku jukle phang se hala case e do an for pilo abana case de abari ma case do an chingrum nai busi asona seng ve di SKS ra seng ve di how that success table chini sa ko team tiger pro seng ve di team tiger na success de lo rat chini de lo lang bang de lo bang nei de lo team tiger lo pilo ko mari di la ke usuma bang cartoon gi jo kam la ge pusi pe de ko bang inche lo team tiger ve tiger ke jontu ko pilo to han tikha di theko ko pia knowledge to ko pia wisdom lo jona ki itum si jontu hangi tum si bi le la sono mati asi no bang ke hala success lo ko chini si no la so angdeng bang da ki claim lo akape khana kai lo hala tu bane sana mechanism bongosna especially bongosna kar dia tu bongosna bang kiche tu bongosna kiche tu mara ses abidi lo like lang dalo ki jong thap kilo se rat tum bang inside dum pam menu ta si rat phang pa chini phang se lo test na kan un mathame hamade khamaya haklo আমি এপিসোড সি ইউটিউব চেনেল কমপ্লিট কৰা আপোনালোকক আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আপোনালোকক মাতা অহাৰ কাৰণে
যে আমি আজি প্ৰেছ মিট দিয়া মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে এইটো মাহত 17 ডিসেম্বৰ তাৰিখে যে নতুন দল তা গঠন কৰিবলৈ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি কাৰ্বিনৰ ৰাজ্যক যিমান জনজাতি লোকসকলে আছে এই সকলক এটা অনুৰোধ বা এটা জনাবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰেছ মিটটো মতা হৈছে বিশেষকৈ কিয় এই দলটো গঠন কৰা হ'ব কাৰণ আমাৰ এপিএছএলচি দলৰ যে কাৰ্বিনৰ যিমান জনজাতি লোক আছে এই শক্তিটো ঐক্য হৈ আজি দিনত শক্তি হৈ আহিছে এই শক্তিটো বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে এই নতুন দলটো গঠন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে গতিকে আমি সেই দলটো গঠন কৰে এপিএছএলচি নামত যদি গঠন কৰে আমি এপিএছএলচি দলক অধিকাৰ দিছোঁ আৰু কোনো পৰ্যায়ে আমি আশ্বস্ত নহয় আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ এই দলৰ গঠন দলত কোনসকলে জড়িত আছে আজি মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিম যে তাত বিশেষকৈ বংগসেনা RSS বিজেপি সকল জড়িত আছে নাম মাত্ৰ লৈছে এখনকে যে নতুন দল গঠন কৰাব কি কি দল গঠন কৰে আমি এটা উল্লেখ নকৰোঁ কিন্তু সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আমাৰ এপিএছএল দলক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দাবীটো বিফল কৰিবৰ কাৰণে এই দলটো গঠন কৰা হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ আৰু সঠিক হ'ব পাৰে গতিকে আমি এইটোৱেই অনুৰোধ যে কাৰ্বি আংলঙত যিমান জনজাতি লোক আছে যিমান ট্ৰাইব আছে এই সকলক এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানত নাযাব কাৰণ আমাৰ জনজাতি লোকসকলক শক্তিটো বিভাজন কৰিব কাৰণে এই দলটো গঠন কৰা হৈছে এইটোৱেই অনুৰোধ কাৰণ আজিৰ দিনত যে এপিএছএলচি দলত যে আমাৰ যে এটা সন্মানীয় নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙত যিমান জনজাতি লোক আছে আজি আকৃষ্ট হৈ ওলাই আহিছে যে বুজিছে একেলগে যে আমি যে কাৰ্বি আংলঙৰ অস্তিত্বত যিটো জনজাতি লোক যিটো ক্ষমতা হেৰাই গৈ আছে বুলি একেলগে বুজিছে সেইকাৰণে একেলগে RSS বিজেপি সকল যে সেইটো চিন্তাতে সেই বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে গতিকে আমি কোনো পৰ্যায়ে নামানো এই বিষয়লৈ যে ইটাত আমি হেতুৱে সজাগ কৰিব বিচাৰো আৰু যে এনেকা ধৰণৰ যে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে যে হেতু দলত যাতে সেই অনুষ্ঠানত নাযায় যে আমি যি ধৰণৰ যে আমাৰ যিটো সংখ্যাগৰিষ্ঠ যে কাৰ্বি আংলং যিমান জনজাতি লোক আছে আজি সেই যে কি ধৰণৰ পূৰ্ণত হৈছে ভয়াৱহ এইটো সৃষ্টি হৈ আহিছে বুলি এই যে বিজেপি দল RSS সকল আজিৰ দিনত বুজিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ লোকসকলে কি অনুপাতত যে জনজাতি লোক কি অনুপাতত গতি কৰি আছে আজিৰ দিনত লাহে লাহে গৈ আছে হেৰাই গৈ আছে আমি অস্তিত্বহীন হেৰাই গৈ আছে এই সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হৈছে আজিৰ দিনত গতিকে আজিৰ দিনত যে এপিএছএলচি দলটো এলেকাত যে শক্তি হৈ আহিছে যে এৱাৰনেছ দি গাঁৱত ভয়ে গৈ যে আমাৰ জেগাৰ নেতৃত্বত সেই দলত শক্তি হৈ অহাৰ কাৰণে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মানে বিজেপিত RSS বংগসেনাত এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ বাৰ্তা দি ৰাজ্যক গাফিলতি কৰি আছে গতিকে আমাক দাবী যে 244 আৰ্টিকল সেই দাবীটো বিফল কৰিবৰ কাৰণে এই দলটো গঠন কৰাৰ পিছত আমি ৰাজ্যক জনাইছোঁ গতিকে সেইটো অনুৰোধ যে আহি থকা দিন যে আমি যাতে ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰাজ্যক জীৱনটো কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ জনজাতি জীৱনটো হেতালি খেলা দলত যাব নালাগে জানে একেলগে জানে যে ট্ৰাইবেল জাতি এটা ঐক্য হৈ আছে যে এই সকল যদি বিভাজন নকৰে আমি আহি থকা দিনটো বিজেপি দলটো আমি নিজকে বুলি খাটাম সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যটো কৰিছে আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক কি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাৰ্বি আংলং চবেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজেই জানে অৰ্থনৈতিক বহুত সংকটজনক পৰি আছে ইয়াত কাৰণ আজিৰ দিনত কোন ৰজা হৈ আছে কাৰ্বি আংলং এজনে ৰজা হৈ আছে তাতো যোন ৰজা হৈ আছে অহংকাৰটোৰ ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰে এইটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে এটাই কামত চলাইছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে
আজিৰ দিনত ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসৰি যিটো অধীনত যিটো অধিকাৰ আজি হেৰাই পৰিছে কেন্দ্ৰবোধ কৰি দিছপুৰ পৰা চলাই আছে এইটো বহুত এইটো শেষ কৰিছে যিটো কাৰ্যপালিকা যিটো দিছে সেই আইনবিলাক আজিকালি নিজস্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ক্ষমতাটো আজিকালি শেষ হৈ গৈছে আজিকালি সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে যিমান জলদি আজি বুজিছে আমাৰ APSLC দলতে আকৃষ্ট হৈছে আকোৱালি লৈছে সেইকাৰণে যোগদান দি আছে দিনে দিনে সেইটো বিফল কাৰণে RS কংগ্ৰেছে এইটো দল গঠন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটোৱে ক'ব বিচাৰো গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান জনজাতি লোক কৰে আমি এটাই অনুৰোধ যে সেই অনুষ্ঠানত নাযাবৰ কাৰণে এইটো অনুৰোধ কৰিলোঁ এইটোৱে আৰু কিবা আছিলে